Kaying kasyiri hadhaka. Menta kesgi kelapdiang ia ke Mokuduma penyap beriu persya ia ke Menteri Rangba Berim ke Bangladesh ke Sheikh Hasina ke Belaperi mentana Bangladesh benrengut kuipat hakabadai bet ke jing syap penyap uai utrai dukan marbam ubah kerteng u Abu Set hakatan Muhammad Pur jong kanong ba hakapor ba penlong ke jing ki samla pule bandawa penkelai ke bahak tungkam tungjam. Kakashari kalau betah ekipulit bakin ujor dak ijahar neka fast information report yakni kecing ujor. Rajesh Chowdhury unang bishar ke Dhaka Chief Metropolitan Magistrate CMM. Lepas mi yakni hukum kepor nak paisngi metakasngi. En penmi yakni hukum kempersya si kinong syakno nomor ba kakashari klasim kia yakni kakamuk katkum kekendan ke balai sepaar jong ke ain penstom. Kiwi pat kibasyak keno kilong. General Sekretari ke Amerik Abaidul Qatar. Menteri Kampo Iyeng Barim Azadus Zaman Khan Kamal. Inspektor Jeneral Barim jong Kipulit IGP Chowdhury Abdullah Al-Mumun. He Barim ke DB Uba Harunur Rashid. Komisioner Barim ke DMP Habibur Rahman. Joint Komisioner Barim ke DMP Kamar biar kerplo. Nlor kene ketokat nengut ki he pulit berkihe sarkar ki bamsham na pau kerteng. Henry kila syak keno hakati kakam ong ki kubor na Bangladesh. Shuaya kene way unang song kam na Muhammad Pur ubakerteng u Amir Hamsa Shatil ulamudu yakene makuduma yang bishar jong ke CMM. U Hamsa udai ubakwa bahaya unang syapanyap. Tradukan di marbam Abu Sad. Basyak penyap kajing syak set kipulit. Hakapor bayat pejba ban kersan ya kajing ki ban penkelai ya kebahak tungkam tungjam. Ha bosila. Wa Hamsa ulong bawatlah uset. Day uperlok mejan bah Henry ula Aiman subah ban ujor ya kene kemukoduma. Kum unong song ke Bangladesh. Kelongjing jong uset kesak. Habodo upasila jong ke pancaga. Hamsa uang bakim dan kena kejela berujor Mokuduma. Kini kedai ke Mokuduma kebanyakan persya ia kah Sheikh Hasina. Kebelah peri nak ri Bangladesh haka santarik mentau benai hadin. Bakle kendo ia kijing kebecur. Halo kijing yap jong kinong chosnong hakapor bayaki ban penkela yang kebahak tungkam tungjam. Hakini kesngin kong. Youth and Sports Advisor Asif Mahmud. Ulah kentu ya kiberiu kibangat hakajing ya ki berpengkela ya kabahak tungkang tungjam. Makin ujor Mokuduma persya ya kinong tombor hakaleng keri Bangladesh.